Dumelang sanibonani sanamukela la ehlelweni lenu enilithanda kakhulu no excuses paper Health la ku Moja Love 157 nakalina ke natumelwa kwaMatlala mukonwa ntshili kulo mina Hlanhlakani kanti ke namhlanje sinilethela la usisi igama lakho nokwanda uthi Noma Ntumelo sesiside lesikhathi ngiloko ngingedwa ngisupport ingane yami le ndoda inyamalele ivumbuka nje makufuna yona ake sisondele sizwe ukuthi namhlanje simsiza kanjani nokwanda. Igama lami ndunokwanda Mbolekwa ngina 45 years old. Ngibhalele uMoja Love kuba uJabulani Sikele ungibaba womntwanami akafuni ukuthi makasupport umntwana. Into ebangela ukuthi mandibhalele iMoja Love uJabulani akasupport umntwana. Umntwana uvele ngo2004 umsupporte for 3 years. So ndizamile ukuthi manje ami ngiye eFamily Court. IFamily Court yangakhona ukuthi mayincede. Waye ndifuna ukuthi uJabulani asupporte umntwana andisasebenzi ngela xesha labesasebenzela bendingamhluphi nganto uJabulani. Unjani? Ngile Nkosi njani phethe? Nako kuwa nezinto wena mntasi. Ukusho ukuthi indawo esozithetha zinzima. Zinzima kakhulu. Uphilile kodwa? Phile Nkosi njani mntasi? Ndiphilile man. Igama uTumelo kwaMatlala. When no excuse paper Health yona lo ebhalela. Usisi ubani ka? Igama lami ndunokwanda Mbolekwa. Mbolekwa nokwanda. Yes. Uvelaphi nokwanda ndiyakuba yathetha. Ndivele Eastern Cape Eastern Spruit. But ngokuhlala ndihlala eJoburg eCarlton Center. Okay. CPD. Kwenzakalani usibhalele wathi sisondele? Ndibhalele iPap Health. Kubaba womntanami igama lakhe ngijabulani Sikele. Okay. Uhlala eJimston. Okay. uJabulani Sikele akasupport umntwana wakhe neminyaka emininzi. Ngiyasokola ngomntwana wakhe, umntwana wakhe uyafunda. Seke se-university ke ngoku. Efunda nje mina angisasebenzi. Ngicela ukuthi siye Family Court. Family Court nayo ke ehluleka. Seqa isehluleka kanjalo ndabukela iTV, ndabona iPap Health, ndazocela incwadi ePap Health. So ilokho ndilapha namhlanje. Khawungixelela ubani uma uthethe uthi iminyaka emininzi sikhuluma iminyaka engakhi masithi iminyaka emininzi angasupport? Maybe more than 17 years. Umntwana uneminyaka engakhi? Na 21 years. So 17 years nje ubhekene nomntwana wakhe? Yes. Akenzi lutho nje? Akenzi lutho. Mawuzama ukukhuluma naye uthi uyathembisa sike sahamba eFamily Court. eFamily Court wathi akasebenzi but uzawutry ukuthi makafake something nalo something yakhona ikhona ukuthi mayingene. Yini inyathelo ngaphandle kweFamily Court? Kaloku ndibuziswa ukuthi umntwana phela efamily mazokhula azabe na 21 uyimiphi imizamo ngaphandle kweFamily Court ukuthi uzama ukuthi ayenze into right? Ndizamile ukuthi ngithethisane naye. But ke akangakhona ukuthi lakhe akhona ukuthi makenze ngokwesigqibo zethu. Ifamily yakhe yena uke wazama ukuthi ukhulume naye. Ifamily yakhe kudala wahamba emakhaya. So ifamily yakhe vele emakhaya for yena. Emakhaya sisuke Spruit sobabili. Naye usuka le? Umkhaya. Umkhaya? Hayi man. Ik-affecta kanjani yonke lento? Ina-affecta kakhulu kuba andisasebenzi, angisakhona ukuthi mandenzele abantwana bami izinto as usual. Uthi abantwana bangaki abantwana unabo? Bathathu. Bathathu. I-first born yini lo? I-first born una 21 years. Uthi usevasithi wenzani evasithi ufundela ini? Wenza i-engineering ngoku. Nangofanele ukuthi baye emhlangeni but anayo imali yokuthi makaqabela hambe emhlangeni ayodibana namanye amajiti. Nkosi yami. Kwangoku begqiba kwenza 21 years akhange namthengela even nekhekhe. Ngumntana oright oziphethe kakuhle. So ukuthi nayo uJabulani bengikhona ukuthi mancedisane naye alimithi halfway ngabo umntana soko right. Unaye contact kodwa noJabulani ukumtshela yonke le frustration ubhekene nayo? Mina andisathethi naye. Oyena umuntu athetha naye umntana wakhe kuba ndathi yonke into makayigqime nomntana. Ugqibele nini ukumbona umntwana wakhe because it's not just about ama finances, a relationship nomntwana wakhe ukuthi ambone yonke leyo nto. Ugqibele kudala. I think mana 13 years to 15 years ingasamazi. Uthi bekuyibirthday yakhe akhonanga nokuthi umenzele nanti uthene nomntwana Nkosi yami ngalokho? Umntana meya sibona isimo ukuthi ndimama ozamayo ndi1 ubaba wakhe akazimiselanga kwenza anything so ke wa accept wathi mama loxeshele xa sowunayo ke uzawukhona ukuthi undenzele. Yo imphatha kanjani umntwana yena between manithi ngiyathetha ngendaba ukuthi utata naku phela because imphatha kabuhlungu kakhulu. Uthi intombazane ne relationship between umntana nentombazane ibalekile notata.
imphatha kabuhlungu kakhulu because of akalitholi uthando and akatholi any support kubabakhe. And ubabakhe ke wayeke wamphika ke wathi asimntanakhe xa sihamba siye family court kuba engafuni ukuthi like makamsupport. Ndacela ukuthi makenze i-DNA test, wangafuni ukuthi makenze i-DNA test. Wamphika esena ngakho umntwana? I think benabo ma 15 years to 16 years. Uthi ayuza nenye. Uthi sizathu sokumphika yini ke manje? Anjimazi kaloko wathandana nomunye mama khona sisangoma uthi waphupha ukuthi lo mntana lona singowakhe kwathini somna namcela athi ngicela ukuthi masithe DNA test. Lo DNA test yakhona khake kafuni until ke kude kube ngoku kodwa ke yena kubuya afuna ukuthi sihambe sebenza i-DNA test wangoku singayoyenza. So uthi umntwana kusuka ngenxa yokuthi uthole umunye umama othi yes umama khona sisangoma uthi waphupha. Uphi lo mama ngoku mawucenga nje? You andimazi. Mawucinga basathandana nalo mama? I'm not sure mntase kuba mina insiminyaka ndingasayi kwelacala. Umntwana yena uthini ikhomeni mawuthi use direct nomntwana uthi i-relationship yakho notata ngoku injani? Uyazama kalongo ukutatakhe kuba ndithi yambona ukuthi seke se-university uthi beke wamthumelela i-400 ngo-April nango-May mthumezelela ama-400 ubuyile ngoku buyambona umntana ukuthi sekekhulile. Yo so njengoba usibhalele manje namhlanje nje ukuthi sengikhona uthi udinga ukuthi namhlanje ngokusize kanjani? Mina ngifuna ukuthi masiye pha kuJabulani akayotsho yena ukuthi umntwana lona uzimisela ukuthi makamsupport nini kanjani. Ngiyakuzwa siswami. Kahle namhlanje bekumele ngabe siyadibana naye uJabulani. Ne? But ngicela ukwenza kanje ngoba before ngizala ngeke ngathi ukhuluma no Ghost. Wathi ucela nje ukuthi namhlanje sike sithi kumpolisa ngoba usambeke 5-2 ne for safety yethu la akhona. Ne ucela ukuthi kusasa sivukele khona. Akunankinga. Simlande na kanjani? Asimlande. Ngiyakuthembisa ukuthi yena sizomthola. Okay ke. Uzoyenza futhi into right ne? Makayenza. Okwamanje nje asivele sigoduke nje siyophumula kancane mara kusasa na kanjani nizokusiza. Ngibonge kakhulu. Asambe sisi. Enkosi. Ngaphambi kokuthi sifike ku Ghost man. Ngifuna ukwazi la ama-cost omntwana ngenyanga kanjani? Umntwana uyabhatalela i-NSFAS but sometimes ukutya kuphela before time. Enefanele ukuthi makanxibe enefanele ukuthi makahamba yena sematshitshini. So ama-cost nje ngenyanga ungathambe kanjani nje ifika nje? Maybe 2,500. 2,500. Yes. And then kuyena ufuna ukuthi akhokhe imali ngenyanga? Noba nganikezela 1,500 is fine. Akunikeze 1,500. Yes. Okay, mhlambe i-1,500 izomsiza kanjani umntwana mhlambe izinto ongangibalela zona? Izamsiza ekutyeni. Okay, ekutyeni ngathenga malini mhlambe umntwana? Okuye 700. Okay, ukudla 700 and then uyahamba each and every month ihamba ematshitshini. Malini ukuya ematshitshini? Ukuya ematshitshini. Dinga malini for ukuya ematshitshini? 200. 200. So Yes. so kuyi 900 leyo Yes. 7 plus yeah. And So 600. Yes, and make hambe siye lentweni ecaweni uyagibela enefanele ukuthi makatye nobaba uhambe ecaweni. Okay. Nasesikolweni nakhona fanele ukuthi makatye. Okay. Yes. Hayi, niyakuva sisi ibhekene nomntwana uwazi ukuthi umntwana ama challenges kanjani. Asizwe ku Ghost nje ukuthi ngithola kanjani emfundo. Singashaya imoto meyawuthi. Cost lama cost. Shapuzethi. Number 1. My sister ngicela ungimele la. Uyatholakala uthi mfethu. Okay. Sike sikhulume no Ghost ngapha. Uyatholakala la uthi. Java uthamba. Hey, yatholakala uthi yathi. Okay. Athi kithuthi ki state setupile. Athi hey. Mama kasa. Wona mo around there. Yeah. Okay. Okay, nti skipper se green. Yeah, Lindori ekhaya. Chapa ke direct out here. Oh, na di dreads out today. Please with our shades as we speaking out here. So we have wasted time out here. Sure. When I go back no. Yeah. Umukena because I understand why No, I support ngwana out here. So kupa no umukena if there is changes ke to sendela di coordinator. Utsepila uthi. Ereke mathe ubanisekile. No, kuyalebo me out. Sharp asigijime fast sis my sister. Salam.
Chapuzet. Nando Grand. Tumelo Matlala Law from Mocha Love. No excuses, paper held. Kenny Pap held. Mkena lo sisengihamba nenhlambeni uzamazi manga uzamazi manga bipaphelda weekend. Ngamazi. Uyablasha nokublasha umazi kahle ne? Umazi kanjani? Mama umntwana. Uphi umntwana? Uthesekhaya. Uthe Awuthi ngizofakela imali kusasa. Sisa avela usheshe nje ungena endabeni ukuthi sibekwa yini namhlanje la. Ngizocela imali yomntwana Jabulani. Since ndahamba apha lo nyaka lowo emininzi yaqhithayo umntana umsupport kungona ngoku umntana xa ke seye university ngona umfakela ama 400 wayifanele ukuthi mawenze le nto leyo andithi umntana awuthasi ngowakho andithi awuthasi wakho umntana manje wayifanele ukuthi mawulendo mawumsupport ene wayihamba uyobhalisa umntana ami kulento kuma RDP house ngegama lakhe kuma RDP house bakihambile wayofuna ukuyobhalisa phayana wathola ukuthi wena umbhalisile ngibhalisa mina sohlala sonke umbhaliseleni uyayazi ukuthi andithi ubuthasi wakho umntwana andithi ubuthasi wakho umntwana uyayazi ukuthi crime lento ukubhalisa umuntu without permission yakhe ukuthi unenhlanga naye yini mara ngibhalisa mina azange ubhalise nami azange ubhalise nami because umntwana yena akekho aware of le nto le fraud le nto le but ke angizela sizongena kuleyo mfethu kwenzakalani bram ngencosi Ncosi yakhe ina how many years na 20 at least uyazi ukuthi na how many years kwenzakalani angibeke stars because sister ungibekile stars ngicela ukuze site lakho sizokwazi ukuthi incosi ibe grand sahlukana nomama esasemini angikuzwa ngicela ukukhuluma nephezulu sahlukana nomama esasemini na how many years no 4 okay sahlukana naye angasafuni nokuthi ngikone ngoba bungamsupport kwakunosisi wakhe bekethanda ukuza amulethe naze nosisi uyangwara braz ukhulumela phansi yazicela uzwakale braz kwakunosisi wakhe omunye omdala uye bekunokumthathazelayo ukuthi ngikona ukumbona makeze sisoyidinga ngazi ngaphena so kwagcina lapho yena wagcina angasafuni ukuthi mina ngimbona ngitshela mangithi umntwana athi unomntwana wena athi bungamsupport ene wamphika umntana wathi simntana akho Jabulani wathi umntana wangapha yana next door andithi damphika wamphika wathi simntana akho no asithethe into eyasasithethile zange ndamphika even nasecourt ndangicelela ndithi ukuthi uhambe uyokwenza i-DNA test andithi wa refuse ngasho dimali ngithi ngiyisebenza wayenza i-DNA test yakhona manje wayemntana xa sese-university ngona umfunda khona ngoku umfunela ntoni just nje le nto le ngithi ngiyakhuluma naye ngefoni yasho wayefanele ukuthi ukhulume naye all these years mos ungakhulumi naye uyazazi ngoku ukuthi unawe emntana phayile ubungamsupport umntana wakhona ubuthi la mntana lona udla ntoni okay mamela singanike angimthathi angithi ngiyamthatha angeke kaloku ndingali because of yanyenyoba uthethe nomntwanami andithi yathetha naye ngoku andithi ndanithi awulihle ndinomfazi wakho apho uyathakatha xa ndithi makazi umntana asezokubona bathi uyathakatha bathi mna ndiyathakatha kwatsho yena kanye wathi ulihle usazazofaka izinto apha kutsho yena umfazi wakhe wathi umfazi wakhe yena sisangoma ndimithuse ngapha yena next door uthi akayazi manje uthi uyazi kahle umntanami even umntanami na ndiyamxolela indaba zakhe utatakhe lo ake sizwe umfunani ngoku umntanami se-university asizwe isite lakho mfethu yasiport kwaba njalo eyala yeah ngagcina nami ngitshela ukuthi awunamntwana wena uthi umntwana ngowakho awunamntwana wena nami yangidla le nto yaqala ngimbuza ukuthi umntwana ngowami or kanjani mara umntwana umkhuzela uveleleke imazana lempilo sihlala sithi ndingazi kakhulu sixabane mina so for 21 years into ekenza ukuthi umntwana akho ungamsupport is because umama wathi awunamntwana ngake ngabamba ngifakele uyayazi ngangifake nathi mangiphelelwa angakhona ifaka wagcina nifakele umntana imali cheka futhi wagcina nifakele umntana wakhe imali utheze ndiyekela ukuya court bokutheni ikhoti bayikhuluma ikhoti bathola bangicheka ukuthi akusebenzi baze bathi kunemali esamfunela ngizithengile imali ezena wathezwa uzilindile ngathi singathi le nto khona ngibonile ukuthi ufuna ukuthi all those years bungasebenzi niyazi utya ntoni wayibungakhona ekuthima imali lena emikhukhu unikezela umntana akho noba inyanga eyi-1 imali ngiyamnika nithi umnika nini but all these years xa ke seyunivesithi ngonikezela ngimnika
nini khona naye ngisho ngithi angikhoni ayikho lonto No, leyo but usisi uraise into evalid. ayikho futhi wayathanda ifile nokufa I think ngokuyathi xa ke bona ighost kusho ka wawuthanda ibhubhile ubona ighost ke ngoku wayatsho la elalini yakhe angibuzelwe yiwani nje ukuthi ngithi mina wawuthe mina ngibhubhile ubona ighost ke ngoku Hey bhuti inzima lento. inzima undidamejile lo muntu lona makasupport intandazo Uyahleka iserious lento uyafuna ukuthi makaleni ukhuluma into ukuthi angizazi lezi uzazi kahle neyobuthakathi watsho nenkosikazi yakho Yazi into engifuna ukuyi-understand ukuthi igazi lakho for 21 years ungazi ukuthi kwenzakalani ngalo ulala kanjani ebusuku udla kanjani wena umntwana wakho ungazi ukuthi udlile or akadlanga iminyaka leyo ngoba angikhululeke emoyeni ngoba mangithi ngizama ukukhulumisana naye uyaca ngakunikeze lamafoni number umntanami ukuthi uphume kimi mina kenze ndikhulumisane nawe wathi mina ndine-AIDS wathi ndibhubhile wathi umntana singowakho ngathi makwazi Okay, ukhuluma into eserious-ke manje why-ke angisho wena usupport yena umntwana wakho-ke sekhulile kasithi-ke nako sekanabo ma-15 sekakwazi sengikwafulele neminyaka sekakwazi nokuthi ni-communicate maybe wena naye uhlulwa yini ukuthi uwenzele umntwana wakho bras igazi lakho bras mawuthi-ke asithi-ke sikafuleleke le minyaka enye 15 going down upwards-ke uhlulwa yini ukuthi uvele kwenza into right for umntwana wakho njengamanje deso ngiyibona mangiyenze oku-right hayi ukuthi ngithi ngiyamhlonelisa una 2 months wenza into right bras una how many months una how many months ngeke ngiyamnika imali nini ngokwase wathi wena ufuna inamba yami ngathi akunike into yanini ulihle bhuti umsapoteni ngo-April nango-May umfunani ngoku umntanami xa seke se-university because awuthi awusiwakho i-DNA leni yakhona sisenokuhamba siyoyenza even manje all this time yini into ebengiyakuzwa ipoint lokucala ulirezile uthi usisi ubekangikhulumi kahle nawe which is nakhona it's not an excuse because kahle awusupport umntwana awusupport usisi usupport umntwana yini enye ikwenza ukuthi umntwana wakho kahle mfethu ulale ebusuku umntwana wakho uwazi kahle ukuthi akadlanga akayenza akanalutho kodwa wena uphile nje kube mnandi wakwenza nje kwenzakalani kuwena mfethu into engayi-understand emadodeni ukuthi kwala kuthini kuwena kwakuthini kuwena mfethu so yimiphi imizamo oyenzile mfethu yabona mangithola mina ngikhona ukuthi ngithole yabona nginesikhathi engasebenzi njengamanje hayi ukuthi angifuna umsebenzi lo ngiyaphuma ngiyafumana mara manguthola angize ngicele ngivele ngithi ngifuna ama-account number ngiyifake manje but bathi every month kunabantu ababhadala irent la yile ngimsherela kuyo nje for only these 2 months so all this time why bengayenzi kanjani bengingaka 8 angibisa se 3 ngikuphi ngina ngithola lo mali u-edenini 200 Jona December maqala uDecember ngilunga yeah mfo the show it's no excuses unama excuses brazo ne hayi ukuthi ngithatha iside la kasisi but it's just clear sisi ngicela uchazele ubhuti ukuthi sibekwa yini namhlanje udinga malini izomsiza ngani umntwana all this thing mina ngidinga i-2000 Jabulani umntana use-university uyatya uyagqoka uhamba ama-church each and every month uyahamba uye esontweni uyaqabela and efanele ukuthi makatye ulihle nami andisakhona andisasebenzi mina kuqala andisakhona ndakucela kwakudala ukuthi ngicela ukuthi masincedisane loo nto leyo othe wayithola masikhona ukuthi masithini masikhulise umntwana before ndizakuthatha ndikuse-elentweni e-family court warefuse so into endiyicelayo ngicela imali yomntwana each and every month uyamfakela umntwana imali ayifaki kum uyifakela umntwana useyunivesithi manje kodwa u-2000 awuzoba nayo 2000 ngakhona ukube nayo ngibona mina uzakhona ukuthi ube namalini 2000 ngakhona uthatha 1000 starting from nini futhi ngizokungamnika i-700 manje kusasa vele bengimfakela phela kusasa njengoba ngiyazi naye ukuthi ngimfakela kusasa so uthi kusasa uzofaka 700 uzobe uyithatha 700 ngizobe ikhona so le nyanga ezinye ubungayifaki ngani le 700 if beyizabe ikhona beyilokhu ikhona ngimfakele umntwana umntana uthi umfakele 400 brazo mangishodile ngisho ngimntwana iyashoda ngoba ayikho endlule 400 uke wamfakela yona according to umntwana 2 months bhuti akayifakile angithi nginokwenza uthola ukuthi ngiyeze isikoloto ngoba ngasele uthola ukuthi nginesikoloto awungi-understand uthi kimi ngithi kuwe namhlanje i-1 izocala nini ukuthi uyifake le 1000 because uthi 2000 izokuhlula uthi kimi kwakusasa lokhu
uzophela ungangenzi ibhari ngathi ufuna ungisuse emahlweni so mina angiyenza ibhari brazo Ngisho ukuthi into ebese ngisihlelile ukuthi vela kusasa nge-2 uyazi nabe ngikhulume naye la kufoni ukuthi uzomfakela imali ukuthi usekhaya ubuyazi wena leyo Bengayazi. uyayikhola into eshoyo Hayi ndikhona. Usekhaya vele lihle. Ugoduse imali yami lihle. mina ucela ukuthi ngisekhaya wathi ngizodinga imali yokubuya ngathi ngifaka nge-2 ngokufakela isekhaya uthini kulento Makayifake lo 700 le 300 lena yesalele emuva ngiyayifuna that month ayi-add kube 1300 imali yakhona. Ungayifaki kumfuthi ifake kwi-account yakho lihle then nami zaba nayo i-proof. angazi kodwa ngenyanga ngekhona 1000 uma uzothi 1.2 izongisinda futhi angeke khonakala uzobona ngathi Kaloku uzawubona wena ukuthi like uyipetsha kanjani ke lo 300 le ezabisalele ngasemuva ukuthi ubuthethe kanje nakuqala wafollow ama instruction ngaba yikho yonke lento le. ku-right into ukuthi kusasa lento iyangena nakanjani imali 700 kusasa futhi uyawazi ama-consequences okungagcini iy'thembiso angawazi uyawazi so angazi ukhona ngiyazi ukuthi akuzukhonakala ngizofona ngichaza ukuthi ngenyanga esho kuzoba no umntwana akake kaphile ngama-excuses bras yiyo lento engiletha la because if wenza i-promise umntwana esikolweni yabona lento ebuhlungu ngokuthi umntwana akho ukhule waze wafika e-university ungekho uyakudinga-ke manje usevasithi kukodwa nje akucela kona before azisebenzele ukuthi umsize nge-1,003 according to umama every month ngiyivala-ke sengifuna ukuhamba manje siyivala kanjani nge-1000 zikhona 1000 ngithi uthi manje ukuthi ngizofaka i7 kusasa ukuthi Yeah. ngifuna le 3 ezosalela yena ngithi ufuna ukuthi siqale vela kusasa Yes. ngizokhona 7 ngithi uzokhona 700 uthi uzokhona 700 kusasa bona ukuthi ngizogcwalisa kanjani ngibe 1.3 mara imali engizoyikhipha njalo ngenyanga izoba 1000 Mari ngabeki into engazoyenza idigcwale la 300 leya esalele ngoku. 700 kusasa before month end ngicela u-ede le 300 ngicela uye-housing yolungisa indaba umntwana azokwazi ukuthi azithengele abe nendlu yakhe umntwana mase kafuna ukuba nendlu yakhe lastly ne ngiyakucela mfethu ngiyakubonga for isikhathi sakho wenza into right lastly ngicela ulungise i-relationship between wena nomntwana wakho because it's not just about imali ne semdala lo mntwana lona ukhulanga natata and ngicela ulungise mfethu la umoshe khona lo sisi akakwazi ungasafara yedwa singamadoda kumele senze right ne please butwana ngiyabonga ngesikhathi sakho asambe siswana bazali as uJabu no Sisinokwanda they should brace themselves seriously ukuthi banengane ukuthi sayiphatha kahle izifike ku age of 21 esahamba iseseyitshitshi inkosi yami asivele nje mani basize inkosi yami basupport lengane ukuthi nayo iqhube ikhuthale mani isevasithi manje JP dlala irole yakho njenge-out mfethu wenze sure ukuthi incosi yakho nayo iyayifila lo it's not even about imali kuphela mfethu ipresence yakho emntwaneni wakho mfethu umntwana entombazane uyamdinga ubaba nomfana uyamdinga kodwa-ke na kule simo esikuso manje uyakudinga umntwana wakho mfethu please play your role nawe sisi yehlisa ulaka nje nokwanda mani wenze sure ukuthi ubhuti nayo abe involve emntwaneni wakhe ungayimoshi i-relationship between the two nakale nakhe nadumela kwamatlala mukoni wantshili kulo mina Tlhantlhagane and this is no excuses paper phela la kuMoja Love 157 until the next one yobuye